Bakunzi ba Josata TV turabasubiza twizeye ko mumeze neza cyane aho mugiye muherereye hagiye hatandukanye. Ku itariki 25 z'ukwa kabiri 2025 Ubwongereza bwasohoye itangazo rikubiyemo ingingo zitandukanye ariko zishinja u Rwanda kugira uruhare mu ntambara ihuje umutwe wa M23. Uyu mutwe wa M23 ukaba ari umutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bimwe n'igihugu cyabo uburenganzira bikozwe n'ingabo za Kongo. Iri tangazo rero ryagiye hanze cyangwa se ryashyizwe hanze n'ibiro bya guverinoma y'Ubwongereza bishinzwe ububanyi n'amahanga Commonwealth n'iterambere FCDO. Akaba ari itangazo rero rigaragaza ko rifatiye cyangwa se ryafatiye u Rwanda ibihano. Ubwongereza rero bwakomeje buvuga ko bugiye gufata ingamba zitandukanye zirimo guhagarika kohereza abayobozi bakuru babwo mu nama zitandukanye zibera mu Rwanda no guhagarika ibijyanye no guteza imbere ubucuruzi hagati yabwo n'u Rwanda. Izo ngamba kandi zirimo guhagarika inkunga mu bijyanye n'ubukungu Ubwongereza bwahaga u Rwanda, gukorana n'abandi bafatanyabikorwa barwo mu karere hamwe n'ibindi bihano bishya byafatirwa u Rwanda no guhagarika ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda. Mu itangazo rero iyi FCDO cyangwa se Commonwealth yashyize hanze yakomeje igira iti u Rwanda rushobora kugira impungenge ku mutekano warwo ariko ntabwo byakwihanganirwa kuzikemura hifashishijwe ingamba za gisirikare. Igisubizo rukumbi gishoboka mu guhosha amakimbirane ni igishingiye ku ngamba za politiki. Turasaba Kongo kugirana ibiganiro bidaheza n'umutwe wa M23. Hanyuma rero nyuma yuko guverinoma y'Ubwongereza cyangwa se ibiro bya guverinoma y'Ubwongereza bishinzwe ububanyi n'amahanga Commonwealth n'iterambere bitangaje ibi ngibi, u Rwanda narwo rwahise rwihutira cyangwa se rwahise rwihutira gusubiza Ubwongereza, aho tugiye kukugezaho igisubizo cy'u Rwanda ku cyemezo cy'Ubwongereza cyo kubogamira ku ruhande rwa Kongo. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga yatangaje ko ingamba zo gufatira u Rwanda ibihano zafashwe n'Ubwongereza bubyita igisubizo mu gukemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo ari ukubogamira ku ruhande rumwe ndetse ari ibintu byo kwicuza. Iyi minisiteri Minafeti yatangaje ko bitumvikana gutekereza ko u Rwanda rushobora gushyira abaturage barwo mu kaga no kudebeka ku mutekano warwo. Igaragaza ko izo ngamba ntacyo zafasha Kongo mu bibazo irimo ndetse nta n'uruhare zatanga mu kugera ku gisubizo kirambye cy'ibi bibazo. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda yatangaje ko izo ngamba zafashwe nabi Londres mu guhosha intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ari uburyo bweruye bwo kubogamira ku ruhande rumwe ndetse ari ibintu byo kwicuza. Iyi minisiteri yagaragaje ko bitangaje kubona bitekerezwa ko u Rwanda rwashyira ituze ry'abaturage barwo mu kaga ndetse rukaba rwaradebeka ku mutekano warwo. Minisiteri yagize iti izo ngamba nta kintu zafasha Kongo ndetse nta n'uruhare zatanga mu kugera ku gisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano muke biri mu kubera mu burasirazuba bwa Kongo hisunzwe uburyo bwa politiki. Minisiteri yatangaje ko guverinoma ya Kongo ariyo ifite byinshi byo gusubiza kurusha urundi ruhande urwo ari rwo rwose. Ni ukuvuga ngo guverinoma ya Kongo niyo ifite icyo gusubiza kurusha urundi ruhande urwo ari rwo rwose rwaba rw'imbere muri iki gihugu cyangwa mu karere. Iyi minisiteri rero Minafeti yakomeje igaragaza ko nubwo bimeze bityo Kinshasa ikomeza kwitarutsa ibikorwa bibisha byayo ku mpamvu zigaragarira buri wese. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u Rwanda yakomeje ivuga ko uko gukomeza kutaryoza guverinoma ya Kongo ibikorwa byayo ikatajemo birimo kugirira nabi no gutera abaturage bayo no gutera ibisasu ku bice bituyemo abanyamurenge bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bituma Kinshasa ikomeza gukomera ku ngingo yo kwifashisha ingamba za gisirikare bigatuma intambara ikomeza gufata indi ntera n'abaturage bakabizahariramo. Iyi minisiteri yagize iti u Rwanda ruzakomeza kwishingikiriza no gukaza ingamba zarwo z'umutekano. Iyi minisiteri yagize iti u Rwanda ruzakomeza kwishingikiriza no gukaza ingamba zarwo z'umutekano nubwo Kongo n'umuryango mpuzamahanga bikomeje kutazemera cyangwa ngo bibe byazitanga. Ibi bibazo by'umutekano muke bigaragara ko bikomeje kwiyongera mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ndetse umubare munini w'abafite aho bahuriye ndetse n'umubare munini w'abafite aho bahuriye n'intambara. Hagaragajwe kandi ko u Rwanda rurajwe inshinga mu gukorana n'ibihugu bitandukanye kugira ngo ku ngingo yo kwimakaza inzira y'ibiganiro iyobowe n'Abanyafurika ndetse igihugu kikanahamagarira umuryango mpuzamahanga kuyishyigikira na cyane ko ariyo izagera ku gisubizo kirambye.
inshuro nyinshi u Rwanda rwakunze kugaragaza ko umutekano warwo ugeramiwe bigizwemo uruhare bigizwemo uruhare bigizwemo uruhare n'imvugo za perezida wa Kongo Felix Tshisekedi wakunze kuvuga ko azatera u Rwanda agakuraho ubutegetsi buriho. Ibyo kandi uyu mukuru w'igihugu yabifatanyije no gutera inkunga abajenosideri bo muri FDLR anabijiza mu gisirikare cy'igihugu cye ku mugambi wo kubafasha kugaruka kurangiza umugambi wabo wa jenoside. Mu minsi ishize rero ubwo umutwe wa M23 wigaruraga umujyi wa Goma, hagaragajwe uburyo Kongo yari hagaragajwe uburyo Kongo yari yaratunze ibikoresho mu mujyi wa Goma, ibikoresho bya gisirikare mu mujyi wa Goma bihambaye ku buryo bugaragarira buri wese ko ibyo bikoresho bitari byo kurwanya M23 ahubwo byari byo kwifashishwa batera umutwe muto ugizwe n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. M23 ukaba mu by'ukuri waramaze gufata umujyi wa Goma mu buryo budasubirwaho, akaba uri kuwugenzura ndetse ukaba unagenzura umujyi wa Bukavu uri mu Kivu y'Amajyepfo. Cyakoze ibihugu bimwe na bimwe ndetse byagize uruhare mu kugarura cyangwa se mu gukurura ayo makimbirane cyangwa biyungukiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byakomeje kwirengagiza impungenge z'u Rwanda, ahubwo bigakomeza kurwegekaho ibibazo bya Kongo bikwiriye gukemurwa n'abayobozi b'icyo gihugu.